Nga nito naton mga pagbasa yan ang adlaw, labi na didahan naton ebanghelyo nga ginbasa in usa nga pananglitan, no? Usa nga parable. Tinatawag ini nga the parable of the good Samaritan. No? This is a powerful story about compassion, mercy, and love beyond boundaries. No? Nga nini nga istorya mahiunonghan maupay nga Samaritano nagtutudduha aton hin tutulong nga butang. Siyahan, love knows no boundaries. Iton gugma, waray limitasyon. In the parable, ang Samaritano, ang bida, didahan storya. Hanuna nga panahon, hadto nga panahon, ang mga Hudeyo, ang mga Samaritano, mortal nga magkaaway. They didn't associate with each other. Makuri hira magkasundo, ngan diri good talaga hira nagpapansinay. Pero dira naton ebanghelyo, ang Samaritano la, ang binulig, ngadtuhan tawo, ngagin kastigo han tikasan. May nilabay nga padi, pero waray niya paginanua, ang tawo ngagin gamaan han mga tikasan. May nilabay nga libita, pero waray liwat niya paginanuha, ang tawo ngagin gamaan han tikasan. Pero ang Samaritano la, ang binulig, hadto nga tawo ngaging kastigo. Bisan kun magkaaway hirahan Hudeyo, han mga Hudeyo, iya binuligan, ang tawo ngaging kastigo, iya gintimangno, ang tawo ngaging gamaan han mga tikasan. Mga kabugtungan ko dida kani sa Kristo, this reminds us that love and mercy should not be limited only to people we like or people who are like us. Ito naton gugma ngan kaluoy, sana dili la limitado ngadto hiton aton kilala or ngadto hiton tawo nga naruruyag haaton. Our love and mercy must go beyond. We should be transcend. No? Iton aton igkasitawo, diri la aada hiton harami hiton aton panimalay. Diri la darakay parihas iton aton tinutuuhan o parihas iton aton linggawahe. Our neighbor is anyone in need, especially those who are suffering, forgotten, or ignored. Ito naton igkasitawo, amo iton mga tawo nga nagkikinahanglan, labi na adton igin kukuri, na hingangalimtan, ngan ginpapasibayan. Kaduha nga igintutudduha aton hiton aton ebanghelyo, compassion requires action. Ito naton kaluoy, nagkikinahanglan hinbuhat. Dila naton ebanghelyo, the priests and the Levite saw the wounded man. Ang padi nga nanlibita, inita nira ang tawo nga nanginginahanglan hinbulig. Pero irala ginlapusan. Maybe because they were busy or nadiri hira nga mahugawan. But whatever the reason, they saw the need and chose do nothing. Inita nira nga nagkikinahanglan hinbulig ang tao pero waray nira ginbuhat. Pero ang Samaritano, pagkita niya nga ang tao nagkikinahanglan hinbulig, inudong hiya, iya ginlinisan ang samad, iya gindara ang tao ngadto hin magtarambal, ngan hiya pa ang nagbayad. Mga kabugtuan, that's what real compassion looks like. It moves us to something. Let our compassion move us to action. Ito naton kaluoy, ito naton pagkaluoy, sana magdusuha aton hin pagbuhat, just like the good Samaritan. His compassion wasn't passive. It moved him to act and to help. Kaya nga panahon, damo ito nakapalibot sa aton nga mga tao kay ginkukuri o nagaantos, dili la physical, kundi liwat emotional and spiritual.
Some are hurting in silence, others need someone to simply listen. Compassion is not just feeling sorry, it is doing something with love. Nga ni katulo, ngagin papahinumdum o haaton ito na aton ibanghelyo, be the neighbor today. No? Diran katapusan na naton istorya, nagsiring Jesus ngadtuhan magbalaod. Buhata, sugad han ginbuhat han Samaritano. Go and do likewise. Mga kabugtuan, this is not just a suggestion, it is a commandment or it is a command from Jesus. Karigsignon, gintatawag kita adlaw-adlaw nga maging maupay kita nga Samaritano. Dirahiton aton panimalay, high eskwelahan, hatrabaho, hasimbahan, or bisan dida hakakalsadahan, damo iton tawo nga nagkikinahanglan hinbuutan ngan mahumok nga kasing-kasing. Being a neighbor doesn't always require grand gestures. Even a small act, a smile, a helping hand, a kind word can heal a wounded heart. Ang maupay nga Samaritano, nagtututdo haaton hintutulong nga butang. Siyahan, love has no limits. Kadua, compassion must be active. Ngayon katulo, we are called to be neighbors. Di nila kunta naton tahuron ang maupay nga Samaritano, kundi buhaton liwat naton ang iya maupay nga ehemplo. Amen.